أعد لعباده المؤمنين جنات الفردوس نزلا وهيأ لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر تكرما منه وتفضلا ثم الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مجيدا. أما بعد إخوة الإيمان أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. hare musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo yettugol men subhanahu wa taala o tedduɗo mawɗo seniiɗo haanaɗo yettede du'aniɗen nelaɗo men o sallllahu alayhi wa sallam wondude e sahabaɓe maɓɓe e ɓeygureji maɓɓe e kala jokkuɓe ko ɓe jokki hare min hiwrike on hiwrande l'islam onon battu julɓe wonɓe ka juulirde ɗe o e kala heɗitiɗo en inchallah. hare musidɓe julɓe no gelorɗon noon hande kadi ko asewe leere bayana meɗen on bayana quotidien bayana hebdomadaire ko tawata asewe kala asewe en waɗay si en juuli gueƴe ɗen haray fewndike inchallah. haray hande kadi ko goto e imamuɓe meɗen ɓen ceernoɓe meɗen ɓen Oustaz Abdallah Diallo Bruxelles. haray noon ɓeɗo haray ko ganiyun ani tarif hato jina kam hinna en ko mboni Oustaz Abdallah haray hiɗen wattude maako on e sooke maɓɓe haray ka Qur'an ko suratu nisa e aya 9 e 9 hiɗen fuɗɗitare ka 8 haray inchallah e jama fo torama heɗitagol nafitora sabu en heɓay inchallah ko wondi e ƴi'al ko wondi e tafsir moƴƴo haray ɗen tori Allah yalla longimɓe ko Allah yiɗi yarli enen kadi waɗa en nani jaɓi gollitiri haray ɗen hewtindeɓe konngol wa jazakumullahu khayra min fadliku ya cheikhna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وفي رواية أهل القرآن هم أهلي وخاصتي. وبعد ذلك نصلي على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude Allah o bajjo seniɗo alwahidul ahadu samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. o bajjo seniɗo goto mo mara nando mo mara ɗimmo mo mara sifa mo mara ɓeygu mo hato jina mo mara ɓiɗɗo o hato jina o mara ballo o gugata wona fere sakko o ɗano o maraka o fuɗɗi o maraka o haaɗi huwal awwal bilabtida wal akhiru bilantiha ko kanko woni arano mo maraka fuɗɗi e sakkitiɗo kadi mo maraka haaɗi. no mijorɗa fi Allah wo haray hina non o wa'iri o yewti en ka deftere makko afala yatadabbaruna alqur'an ko honɗum haɗi ɓe tasko nde alqur'anare ɓe
ɓe wajitora nde ɓe miijito fi nde. O inni walaw kana min indi gayrillah, hara nde alqur'anare ko nokkugo nde iwno hara hinaka Allah, ko goɗɗo go yewtuno nde hara hina Allah, ko goɗɗo tippinno nde hara hina Allah, la wajadu fihi ikhtilafan kathira, ɓe tawayno ga lurde ɗuɗuɗe. On yiyata deftere livre wo windaɗo anglais e français ma e arabe e haala wo e haala, sina goɗɗo go so jangi on livre ɗon o yitanayi joma livre on ella, o yiyay ton pellet o yina kunɗo kun sella ma ko ni hanuno yarugol. Amma ka qur'an ɗo ila nde tippi heɓi duuɓi wulure e duuɓi 400 e duuɓi 406. haka woni ɗo ni wona julɗo, wona fasiki, wona kafiri, wona kefero billa, hay goto sosari innugol faljere wotere hino ka nder alquran. Deftere ɓurde sellude nden mbada kitab Allah, ɓawo deftere Allah nden feƴƴude ko sahihul bukhari, imamul bukhari rahimahullah. Kono nden ɗon tigi woodi karamo koɓe yiituɓe hadiseji jeɗɗi ko ɓuri e fanɗude kon, wondema ɗiɗo ɗi sella, wonɗi ka nder sahihul bukhari. Amma nde qur'anare ɗo ko la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Nde ɗo aratande hay hunde e mere, nde ɗo ande ko tippinde immorde ka o ñeeñuɗo wiyeteɗo Allah subhanahu wa ta'ala mawnuɗo tedduɗo. Yo Allah arsuku en wawgol gollitirgol qur'an. Haray nde deftere alqur'an nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki goɗɗo arno landiɓe, ɓay o landike nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, o inni ene yimɓe ɓen fow ko hombo ɓuri e moƴƴude. Fow deƴƴi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jaabiɓe, tawi wona telen ka sahaba ɓen habbori ton few, ɓe inneno joni no gasa ko ɓurɗo jawdi, ma no gasa ko ɓurɗo dambe, ma no hara gasa ko ɓurɗo laamade, ma hara ko ɓurɗo ɗum ɗo. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jaabi tawi hari hinaka sahaba ɓen habbori ton few. Ɓe maaki hadisi selluɗo mo filli ɗum Aba Hurayra, wo khayrukum, ko ɓuri moƴƴude e moɗon on fot moɗon si on moɓidirama, na dey ɓurɗo moƴƴude ka meɗen ga, ko ɓurɗo moƴƴude on ko Allah, man ta'allama alqur'ana wa allamahu, ko kala on etiɗo jangi alqur'ana on ha o faaminde o janninde goɗɗo kadi, ko ɗo ɓuri e moƴƴude. Kala faalaɗo tawede e ɓurɓe moƴƴude ɓen yo eto o tawe e ɓeeɗo, o eto o janga deftere Allah nden e sunna nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam, ha o faama ɗum ɗon, o yilto kadi o feƴƴinana ɗum ɗon goɗɗo. Kombo yewti o hadis ɗo ko allazi la yantigu anil hawa, ko on mo wowlirta mbeleɗe, ɗum ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɓe maaki kadi fiinde alqur'anar nde wonɗen jangude ɗo joni inchallah, wo yimɓe alqur'ana ɓen, hunjiɓe alqur'ana ɓen, wonɓe gollitirde qur'an ɓen, faamuɓe ñawoje qur'an ɓen, jangayɓe qur'an hara no andi ñawoje mum e ahkamu tajwid, wo hum ahlullah, wo ko ɓeɗo woni yimɓe Allah ɓen, wa khasatu, ko ɓeɗo kadi woni hertinanaɓe mo ɓen kadi yawmal qiyama. Kala faalaɗo tawede e fedde Allah nden hizbullah, fedde Allah nden tigi tigi, yo on tigi humodir e deftere Allah nden e sunna nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam. Neɗɗo kala faalaɗo yo Allahu on yewtumo, hara ko Allah woni e yewtude, hara an hiɗa jenti ko ya def ƴettu qur'an on hiɗa jangude, fodde hiɗa jangude qur'an, haray ko Allah woni e daalude, an haray hiɗa jenti. Siɗa faala noon yo Allah jentoma, wowla Allah jentoma, fa alayka bisalah, haray ko ya natuga julde. Goɗɗo ka o inni Allahu akbar, o fewti subhanahu wa ta'ala o himo juulude, haray Allah subhanahu wa ta'ala o hino jentimo ko woni e wolde kon. Fuɗɗora jangugol fatiha on non ha yaltoya, haray Allah subhanahu wa ta'ala himo mantordema, fodde ɓernde ma nden hino e nder julde ko wonɗa e juulude kon. Si tawi hakkille ɗen oori to on few, Allah ko inede ko an yo jiyaɗo an, miɗo dari yeeso ma, min taguɗo kammuuli e leyɗele fof, a heɓi ko ndaara ɓuri lammin Allah, a heɓi ka hakkille ma yaha ɓuri lammin e Allah. Si waɗi go'o, waɗi ɗiɗi, waɗi tati, Allah subhanahu wa ta'ala ko daalata. Ɓay hino woodi ka hakkille ma ɗe yaha, no woodi ko himmu ma ɓuri ma ndaarugol lammin subhanahu wa ta'ala taguɗo ma on, min kadi mi haton jina e ndaarugol ko wonɗa e juulude. Allah subhanahu wa ta'ala on o wirno hande kadi ko hombo lontotoɗon ko sheytan,
to a partir ɗo neɗɗo hande ga ɗo fuɗɗoto ko tati mi juuli ka ko ɗiɗi mi waɗi roko ka mi waɗa roko fi honɗum ko sheytani hande kadi woni place ko Allah subhanahu wa ta'ala wonno yeeso ma ɗon himo mantudema ko ɗum bani adama on si tawi himo juulude yo andu alaka o wawata ɓadade Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri so naati ka julde ko ɗum nelaɗo sallam maki aqrabu ma yakunu al abdu min rabbi wa huwa sajid alaka goɗɗo ɓurata wawude ɓattade Allah e ko selli e konguɗi karamakoɓen fop ɓuri so naati ka julde o ƴetti tinde makko ɓurde teddude nden o sujji ɗum ɗon ka leydi tawata ko tadarru an wa khushu an ko yankinanagol Allah subhanahu wa ta'ala o waɗiri ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɓurata welgo Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum si tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam si tawi sonja arino si welo arino ko ɓeyneno arihna biha ya bilal bilal yahi noddina hande kay naten e nder julde nden neɗɗo so naati e nder julde sonjaji makko e soholaji makko e probléme makko e waari hare ala ko ittata ɗum ɗo nelaɗo Allah daali ka deftere makko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ande nde julde nde haɗay ko wiyete tanaji e probléme ji e pankareji fof hadis goɓe addi ɗon karamakoɓe go sellinimo woɓɓe lo'inimo ɓe maki wa man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar fala salata lah kala neɗɗo juuluɗo tawa julde nde wawarima haɗude e boneji ɗin ya andu haɗa julde ma nde timmari taw yo Allah hon jaɓan ende nden ɗon noon nde wawi heɓade tuma natuɗa ton ƴettuɗa husu on Allah mantori ɓeɗo ka sifaji gomɗinɓe ɓen ko ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala woni ko fuɗɗori o daali hon noon qad aflaha gomɗi dey malama si innama malama sahaba ɓen kamɓe ɓe heɗotono ɓe ndara ko hombo woni arde yeeso ɗon sabna si Allah inni goɗɗo o malama yahata kadi ha o firta o inna waɗo kadi o malaka ko fiilu majin ɗon ko feƴƴi ɗo few hande kadi ɓeɗo homɓe almuminuna gomɗinɓe ɓen homɓe noon allazina hum fi salatihim ko khashi'un tawata e nder julde maɓɓe nden hara hiɓe yankinani subhanahu wa ta'ala hara hino metti fi noon goɗɗo no wawi juulude e nder duuɓi 90 hara haynde wotere julde wotere o jaɓanaka hara ilaka o fuɗɗi ha e nder ɗi duuɓi ɗo hay waktu goto o jaɓanaka fi honɗum angal timmingol ruku e sujud angal andugol arkanu salati angal andugol wajibatu salat angal waɗugol khushu wa ruku ɗum ɗo yankinare timmingol ruku e sujud hara ala ton hara ka o naati ton ka nder julde hay hunde ala ton nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no makile wo laysa lil mar'i alana neɗɗanke on few min salatihi e julde makko nden o mara baraji e julde makko nden fof illa ma aqila minha sina yeru kon ko hakkille makko ɗen woni e nder julde nden sa juuli darɗe nayi tawi ko fi darɗe nayi wotere pet anduɗa ko honɗum janguɗa ko fatiha on ko simore honde wattuɗa ko laabijel waɗɗa subhana rabbiyal azimi on ka koppi ko laabijel waɗɗa rabbi firli on ko laabijel waɗɗa subhana rabbiyal a'la on a tayyino a ɓeydino goɗɗum salatul ibrahimiya on wallahi no woodi woɓɓe salminayɓe assalamu aleykum hara ko julde feññintende sa landike ɓe ko simore honde imamu on wattuno e hoore fatiha on wallahi hara ɓe yejjiti few ɗum e yawde assalamu aleykum ko wonnu imamu janguno e hoore fatiha on ga darde aranere hara yeehi ko wonnu imamu on janguno ka e hoore fatiha on ga darde ɗiɗaɓere hara ɓe yejjiti few oɗo himo jogii programme himoyal neɗɗo le ko honno hani natirgol e nder julde wallahi musidɓe no hulɓini ko ya fiɓu anniye hiɗa juulude miɗo tori Allah nde Allah no ƴettita lawoyo o ƴettitan hara komi sajidan lillah hara miɗo sujjani Allah neɗɗo ko ɗum yeloto ko ɗon ɓurɗon ɓaɗodirde koɗo sa natiri toon alhaali on jooɗi omi juulu heña mi hetto habbolan ɗon heña mi juula heña mi yaha ñaamen ɗum sellata e julde ko ɓeyni o si ñaamete ɓaɗike julde nden ɓaɗike ya yahu ñaama ha haara tew après noon si ara juula ko o woni sunna nelaɗon sallallahu alaihi wasallam seede muɗum ndaare ka suumaye si noddinama en taƴay taw ñaamen ha goddol meɗen ngol gayna iwde e ñaamete o si yahe noon juulugol ko ɗum ɗon woni sunna on kono habbola mi juula heña mi ñaama ma ɗum habbola juul mi juula ɗo heña mi yaha yahen programme on hakkille maɗe wata wonde julde nde ko ɓuri hulɓinade kon fof kala anduɗon gollal ngal wonɗen e gollude hoore o aduna gollal naɓaygal goɗɗo aljanna e gollal woɗɗinaygal goɗɗo e yiite jahannama en fof en maayay ñande mayɗe woɗen golle ɗon fop Allah moɓidiraɗe nokku ngotum ko aɗoto darandema ko julde nden pet o darata korka o darata hajji o darata sadaka o darata hay e hunde ko julde nden o adoto nan ɓannude ka balance o dara
awwalu ma yuhasabu alayhi al abdu ma ɗum awwalu ma yuhasabu bihi al abdu yawma al qiyamati ko honnon ko assala ko julde nden o yini wo fa in salahat si julde nden moƴƴiro yima yeeso subhanahu wa ta'ala yawma al qiyama wo ko salaha sahiru amali ko lutti kon fop Allah no woma yafaade o darata hande kadi hay hunde yeesoto wa in fasadat wal iyaz billah si tawi noon nden ɗon vérifiama tawi nde boni fasada sa'iru amali haray golle ma ko lutti kon fop ala ko darete joni noon a yiyay goɗɗo no juula tawa hino hulɓini few Allah no woma ƴettude ka nder julde ɗon ko ɗum woni ko yela kon Allah ƴettama haraɗa sujji sifa cheikh Abdoul Hamid Kishk rahmatullahi alay koye nder sujuude Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ƴettitimo waɗa oya mawɗo manduɗen qissa muɗum qissa lolluɗo kadi on kay koye nder julde woni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ƴettitimo ka adomi feƴƴude ɗo mi natana darsu meɗen on ko ɓuri hulɓinade gon fof ko ɓuri hulɓinade coñcol mi ɓornotongol si miɗo yawde inde boobo ma coñcol mi ɓornotongol si miɗo yawde peera ma coñcol mi ɓornotongol si tana waɗi hiɗen fottude ka jamiu ɗo nangol coñcol mi ɓornoto si miɗo juulude ko ɗum woni ko holɓini basenji labaɗi fop mo be meɗen yo calculi basenji ma sera prix ji ɗin gesner ji ɗin fof ɗinede hande ñande iidi no goɗɗo parorta iidi no ko hombo immoto ka suudu muɗum parora no fino juulude waktu e hille a anda no gasa Allah ƴettitama e nder on waktu e hille ko ɓuri hulɓinade gon fof a yeggitu woni ko yeeso hombo wonɗa e darade on sa'i ɗo sinnama nde ɗe marɗo rendez-vous enen e bourgmestre son commune ɗo pet ma ɗum ministre on aray ɗo so yi directeur o no ɓorni ɗo a faytay ɓe nden ñande a faytay ɓe few siko veste yarete nden ñande hara ko yeete 350 euro 400 euro mo be no haɓɓi dande si townitar ɗuman gon ɗo wata fofude si tawi ko basen jeɗe ɗen no waɗa puutoji no moƴƴina ha moƴƴi fi yahugol yi'ugol keefeero geddo Allah ma hay si tawi ko julɗo ko bani adama ñamayɗo yara yedda Allah ɗano yaha hurgo paroɗa fi yo oɗo ino kaari no pari hande fi on taguɗo kammuli e leyɗele ɗen fof taguɗo ma warayɗo ma immintinama lando ma ko golluɗa fof marɗo yiite mari aljanna ɓornoɗa coñcoy koy a yarata yeeso bani adama hara ko koye coñcoy ɓornotoɗa daroɗa yeeso Allah subhanahu wa ta'ala haray no hulɓini moƴƴa no si goɗɗo heeɓi coñcol kesol a rewirari ngol Allah innayi Allah a ƴettingol coñcol ɗo honno a holtini o fii ko surrora fii yo rewan o waɗirari ɗum ɗon ko fii ko yimɓe ɓe yiratamo Allah mi torikema ya ittu barki e makko fii on no coñcol ngol wona parortegol kontogol hanano parorede ko yeeso Allah subhanahu wa ta'ala so yi goɗɗo no juulira pisama ƴetta pisama hunko watto ha gayna fewta Allah ko juulugol heƴa yelta feƴƴa ɗon waalo ma son ƴetti wano a neniraɓe so yi sonnajo ma hino parade simo yaade ɗo hara ko mariage ko leere ɗiɗi haray mo ɓornade itta kunɗo watta itta kunɗo watta itta kunɗo watta ha fop wona correct saku on mulle ɗen tiggare nden tigka wongol fop muɗum hara do yaadi kono so hewti ka o juulata ko taƴaɗa tokkiraɗa tun daro Allahu akbar fi honɗum tun fi dabarasagol tun hande kadi e julde nde no hulɓini moƴƴa noon coñci ɓurɗi labeede ɗin ko Allah ɗi hana paroranede en toriki Allah yo Allah on arsiku en ɗum ɗon koyen wattan hakkil moƴƴa e muɗum ta ƴettu coñci ɗin acca ɗo fi ronoɓe ɓornoɗi yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ala arsikuɗoma ɗi coñci sina o wiyeteɗo Allah joni noon siɗa darade yeeso makko hana parade siko veste waɗata haɓɓo ha moƴƴa darata innaka tun siɗa julde maɗa wadde dewal joni ko ɓe kaftane tun la no woodi leyɗe goo sa naati ka juulirde ko sendidirta imam on e wonɓe julde ɓen ko sa yi waɗɗo kufune o mo yiɗa no waɗi kufune o andu ko ɗo woni imam lutti kon fof no waɗi veste ji ɗi waɗi pardoji ha laba no selli kono enen ñande goo simi ayi ɗo mi jawdi hoore veste ka mimbar ɗo nde ñande na khutba on famaton ko famaton yi hande noon Abdallah ko ɗum ɗo woni ko ɓorni no sella aya qur'an on ko wi jente mo moƴƴa ka suratul araf simi yegitari ko woni wo khuzu ƴette zinatakum cuɗari mon ndin honde tuma nande ɗo yaha peera mande ɗo yaha inde boobo mande ɗo yaha fatunde ko inda kulli masjidin sanga kala nde hiɗon on masjidi ɗon ko sanga kala nde hiɗon juula ya ƴettu cuɗari ya paro sanga kala nde juulata enen waɗɗen contraire on en parike wo sanga yawgol haaju e kaari hanki no ɓorni basel labaɗo kaari no ɓorni basel labaɗo ko ɗum nafata yo Allah innu hanki aɗa ɓorni basel labaɗo ɗum no laba kaari yo cuɗike moƴƴa yeeso an so o dari husu ƴette zinata kun cuɗariji mon ɗin ko fiilu amre inda kulli masjidin so ndaro yifiro makko taw ko inda kulli salatin inda kulli ibada kala nde hiɗon rewa Allah subhanahu wa ta'ala o yeeɗo joni si yahama ɗo joni umra
ka sumaye ma hara ko hajju yaha ɗo kaftani hoye laba koye fosi koye sodama ton ha gasi gotum ɓornatake makka ton wa bi rabbil kaaba koye ɓornama wotuma hewtitaga ton ko concoye n'importe quoi kesi soda ɗin fo hiɗi wattede ka valise je ko tuma hewtaga o cérémonie hum waɗi ɗo tawi neñande on tigui eɓɓana moƴƴa ara law kadi fiyo o fo yiwu neñande kaftani on ko ma base wingi hay goto meɗen yata ɗo e base wiɗo gesner wi ka golle yata toon few ko ɗo argol hollanke ɗo bani adama ko honɗum ɗum nafata wallahi hay hunde nafata bani adama ko yaw o wowla o bonnanama ɗum hande ka a waɗi riya ko wiyeten ko riya yingo ko ɓuri hulɓinade e bakkatuji ɗin fof après shirku billahi ko riya ko waɗirgol yingo ñande go nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe yaltunoɓe tawi sahaba ɓen hiɓe jooɗi ko enten kon kale jimde ka tande nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe yewta fi masihi dajjal ɓe yewti fi masihi dajjal ha mo ɓe maɓɓe huuli aynayi masihi dajjal hino ɓawoɗa hakke ko hulɓini ɓe on se nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yalti tawi no jenti ko ɓene yodde ko ɓe yalti ɓe tawi ɗo ɓeyni mi nani hiɗo yewta ɗo fi masihi dajjal woni hi nelaɗo men ɗum hulɓinimen doga sa o yaltay ɗo joni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki wallahi min woodi komi hulani on ɓuuri bone masihu dajjal sahabaɓe ɓe ɓurtima mapade no woodi bone ɓurɗo mawde masihi dajjal eyni hi wo yeeto men nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki wo arriya ko waɗirgol yingo waɗira hunde hara ko yingo waɗirɗa yingo noon ɓe settanta kola mi watanaɓe settanade hay goto watama settanade ko settanoma ko yeeyi yingo waɗirɗa o ko yoɓay ɗo joddi o ɓay yawmal qiyama Allah inno ko fi on ɗum waɗannoɗa ɗum ɗo inna mi waɗirno ɗum ɗo fi sabilillah ɗen jondidirɗo joni juuɗe fi goɗɗo no fati ɗo yo Allah yaafamo ko no waɗirnoɗa a ko mi waɗirno ko fi Allah a fenay ko waɗirnoɗa ɓay fof hino rentuma joni fiwata inne an a waɗari waɗirɗa ɗum no haari ambe janoki hiɗami yaltingol e nero waɗirɗa fi yo inne kaari kadi waɗi a fenay fi hon ko hunde tawata sinde boniroyima yawmal qiyama zalika huwa al khusran al mubin ko ɗum ɗo woni perdi o fop on tigi perdi ala ka hettora hande kadi fi on ɗum artaki hande kadi aduna neɗɗo ko wowla wo ko wowla si tawi ɓernde ma nde waɗari ikhlas nde laɓɓinari fi waɗugol gollal ngal habbiɗa joddininka Allah hina e juuɗe yimɓe ɓen wata waɗugal sabuna sa waɗingal a perdi jawdi ndi waɗɗandi a mara baraji kadi yawmal qiyama kunno noon ɓuri hulɓinade joni yimɓe ɓen ga baraji a heɓataga mbuuɗi intérêt ala yawmal qiyama ke yaha taw ya a mara joddi kadi ko Allah subhanahu wa taala ko ɗum ɗo wiyete perdi on joni noon sahaba ɓen kamɓe ko ɗum ɗo wonno ko ɓe hul nelaɗo maki waɗirgol yingo no hulɓini ka Allah ɓuri bone wiyeteɗo masihu dajjal en fof no hiɗen andi ko mo wiyete masihu dajjal tori Allah yo Allah dande en bone makko joni noon fiya daɗu bone makko nde juulɗa o du'a on ka sakkitore allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masihi dajjal wona ya accumo ɗiɗa ɓunno kadi hunjagol ayeje 10 arane ɗen ka suratul kahfi ma ɗum ayeje 10 ɗen lannitoɗen ka suratul kahfi riwayaji ɗin fu hara hino ari ko ɓuri sellude noon ko aya 10 arane ɗen ka suratul kahfi torɗa Allah yo Allah hon dande bone makko yo Allah dande en bone makko no feƴƴi aya mo wonɗen jangude ɗo on hande jentoɗen mo nanen en ala ɗuɗɗinde tarjama on ɗuuɗi Allah daali e suratul nisa aya 18 wo man yuti ir rasula wonɗo wo wonɗo fi'lu mudari wonɗo wo wonɗo ɗoftiɗo nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗoftogal Muhammadu fi aqwalihi wa af'alihi ka konguɗi maɓɓe e ka kuuɗe maɓɓe ko ɓe maaki kon waɗa ko ɓe indiya accu kon acca ko ɓe renti e mum ko rentoɗa e muɗum lanni ko ɗo ɗoftagol mo sami'na wa ata'ana men nani men jaɓi men ɗoftike ha min dey hay waare wela talam few accitugol waare wel taala janga hadis ne la sallam maki e fulliha mi torike on mi jeeji o yaafe yurmi non ɗe ba'e inna ila hande hari wela taala kono ɓay jakka hino wela Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi waɗiray sabu ɗum ɗon hara heɓi baraji ɗi e lanno maki hadis go man ahya sunnati kala wurni tuɗo sunna an goto tawata yeggitanoma fi mum few faka annama ahyani no wawi wastayi ko min Muhammad tigi woni ko wurniti rentoɗo no man yuti ir rasula kala ɗoftiɗo nelaɗo on ko honno faqad ata Allah haray o ɗoftike Allah mafhumu yewtere nden ko kala yedduɗo kadi nelaɗo on haray o yeddi Allah kadi aya gono ay to qul in kuntum tuhibbuna Allah si tawi ko gonga tigi tigi hiɗo yiɗi Allah ko honno watton fattabi'uni jokke lam min Muhammad yuhibbukumullah ko on say noon si Allah on yiɗaw yiɗugol Allah ngol ɗoftagol Allah ngol e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e mawɓe ma ɓen ɗiɗo hino jogodiri
ko piiji tati ɗi seedata few. Goɗɗo o wawata ɗoftade Allah o ɗoftaaki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Goɗɗo kadi Allah weltantako mo yarlomo fodde mawɓe makko ɓen hino seytinanimo. Si tawi mawɓaɓe no seytinanima andu Allah subhanahu wa ta'ala himo seytinanma. Sa ɗoftaaki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam andu a ɗoftaaki Allah. Kala mo ɗoftaaki Allah maayi e hoore muɗum haray andu ko yiite woni ruttorde makko yo Allah hon dande. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadisi selluɗo wo ridal rabbi yarluye Allah on fi ridal walidayni no e yarluye nene e baba. Wa sakhatu rabbi tikkere Allah nen kadi fi sakhatil walidayni hino e tikkingol nene e baba. Fi kala joni enen sukaɓe no wodi goɗɗo suusayɗo nyallal timmungal hara himo taƴi nene makko ma baba e makko. Yontere timmunde hara hiɓe taƴodiri, lewru timmundu hara hiɓe taƴodiri, hitande timmunde hara hiɓe taƴodiri. Ya ha tawata hara ko mawɗo on tigi tigi on tippitoto hande kadi. No hulɓini moƴƴa noon. Mi wanna on ɗo qissa daɓɓo. Nenejo goto wonuno tawi ko nenejo crimineljo. Nenejo on o fina. O anda kadi ko honno ne'irte. Himo jogi noon paykun. Si paykun kun bonni o piyi paykun ku wo yeeso goreɓe makko ɓen. O piyi paykun ku wo tuma tumbi. Ko ɗum woni jikku makko on. Kankara wina ɓay paykun kun no sonjudemo ko yeeso goreɓe makko ɓen o piyata kun. Ko noon o jokkiri ka moɓodira o ara o luubo paykun kun hay memminotako wona fere wota wonu sakko o dartike ɗene makko. O wowlata hay konngol goto sakko o dartike hay wullugol ngol o wullata. Ko noon nenejo on jokkiri ha suka on o janɗoy o woni jooma waare molnaɗo. Nenejo on accitari tawi hoɗo ngon fof saare nden fof hino andidi paykun kun e yumma mum ko noon. O fira mesure no paykun kun woni janɗirde noon nenejo on hino nawyirde noon. Yahoy noon ha nyande goo ɓe aalodiri. Nenejo on ari ka tumbere jamma luubi paykun kun luubande yeɗɗunde paykun kun o wulli moƴƴa noon. O wulli nenejo on tappi mo yenni ha ɓernde mum waali hucciti yehi. On sa yimɓe ngari inni hande men ngalɗi e ma ko ni men mandorma hakkunde ma an e biro ma ha hande ɓe tappari ma wulluɗa ko fi honno wullanɗa hande. On say paykun kun ko wulli noon gonɗi yurmuɗi hande kadi. O inni komi wullani naafi ko nenan tappilankon ko fi hande tappande ɓe tappilanden nde muusirari lan wano tappande ɗe ɓe wowno lan tappugol ɗen. Mi andi nenan ɓe fuɗɗike lo'ugol neɓatano kasa hara hawtika ɓe faato. Mi andi haray dambugal an gotal e dambude aljanna ɗen soka namalan si yumma an fatike. Ko ɗin gonɗi ɗo woni komi wulli wona tappande nden. Mi toriki Allah yo Allah okkuyen sifa ɓe fayɓe. Ko ɗum ɗo woni ɗoftagol yumma mum tofɗo nene muɗum. Hande noon fayɓe ɓen ko nenejo on e babajo on hulata wata fayɓe ɓen piiɗum. Omo ɓenda Zeynul Abidin mo anduɗon on tanirawo Seydina Ali Zeynul Abidin ko Ali ibn Abi Talib o wiyete ɗum ɗa ko jammore. Ko wuuri kon fuu ko wuuri kon o innowo ala ko ɓurata mo welde wo hawtidugol e yumma makko ñamete. Wo kono o yiɗa hawtidugol e yumma makko ñamete. Ɓe landimo ko fi honno o inni wo yiɗa ɓe hawta ni hara huyre tewu hino ka hakkunde ma buudihum ma karottuhum ko watte kon e maafe hara yumma makko hino faala kun o anda yumma makko hino faala kun o ƴetta kun o ñama hara ɓernde yumma makko nde weltaki. Wo ko sabu ɗum ɗo on pet o jaɓata ɓe hawta few. Jonnon daren ɗo hande enen ko honɗum fewnin ɗo hande tele wanoma fayɓe ko yeru ko yurmaɗaɓe o mawmen ɓen ɓe makay welu ɓernde yoni du'a. Haysi goɗɗo yinnaari yo Allah waɗu barke welu ɓernde nde yoni du'a. Contraire on goy mettu ɓernde kadi yoni honɗo yoni kuddi. Haysi on tigi huɗari haysi on tigi huɗari haray kuddi naati e nder muɗum. Toriki Allah yo Allah ɓeydu moƴƴinan en fayɓe meɗen ɓe. Si Allah okkima ɓiɗɗo moƴƴo haray o okkima nema. Surtout enen jooɗi ɓe leyɗe Occident ɗo hay hunde ala ko ato jinnen e ɓe fayɓe sina si ɓe innayi Allah mi torikima yurme nene baba. Ko nde hunde ɗo pet. Annabi Musa alayhi salam ñande go mo feƴƴiray kanko e bani Israila e berɗe. Ɓe feƴƴi ɓe tawi mawɗo no lettede ka nder gaburu mo lettede lette musuɗe no. Annabi Musa jiɓi ko honnugo mawɗo bonni tawata ɗe lette no tiiɗiri ni e makko. Wonoyi ha bimbi o arti o tawi mawɗon Allah wattino gaburu makko o wendu jeyando e wenduji aljanna.
anda Musa ko hewnoɗo landa o inni Allah ko honno woni alhaali o mawɗo ka nder gaburu ɗo hanki komi rewi ɗo harɗa lettude o ko satti hande noon mi ari bimbi ɗo dayɗa neminde o ko ɓuri e moƴƴude kadi e nemaji Allah inni o mawɗo o waɗari ko moƴƴi kono himo accuno ɓiɗɗo ɓaawo on ɓiɗɗo wulli e ɓaawo an ha Allah mi torike ma yaafo baba Allah mi torike ma yaafo baba ñande ɓe ko ɗum woni jikirwol paykunkum Allah inni tawi mi hersi ɓiɗɗo makko on yo torolan ka hoore leydi hara miɗo lettude ɓen makko ka nder leydi mi yaaforimo sabu duwa paykum makko kon ko ɗum wata ɗum ɗo fo ko si Allah tippini yurmede makko nden e ma paykum kon andi to yi ɗum ɗon rabbirhamhuma kama rabbayani sahira Allah mi torike ma yurme o mawɗo o yummirawo wono ɓe waɗirnola min ka fewno wanno bobo Allah men toriki ma ɓay ko an woni marɗo yurmede yurme mawɓe amen ɓen kala mo mawɗo mum faati toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah taw haraɓe ko aljanna yer wuroɓe yo Allah ɓoynudu en e maɓɓe yo Allah arsiku e wawgol ɗoftagol ɓe yanganoɓe kurkanoɓe man yuti ir rasula wonɗo ɗoftiɗo nelaɗon fagade ata Allah haray o ɗoftiki Allah wa man tawalla kala hucciteɗo sali ɗoftade nelaɗon ko sunnanimi waɗata mi falaka haaju an e muɗum ayi ko honno andirta julɗo o majji ko sawi inni min haaju an ala e sunna qur'ana on tu yoni ala hay e goto wawɗo famude nde alqur'anare so jangare sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko adi kon taw sayga ka lekkol wonɗa e jangude goɗɗo ne no inde waɗe tafsir qur'an hara e jangi taw gande buy si neɗa yafiru qur'an gande buy a rewray e muɗum taw si fonta deftere non fi yafiru goɗɗo o anda nahaw o anda sarf o anda adab o anda balagha o anda mantigue o anda kadi annasikh wal mansukh o anda figu o anda usulul figu o anda tafsir o anda usulul tafsir oɗo si innama yo firu qur'an no wayi wastay goɗɗo ƴetti honno kaftane hara ko basen ɓurɗi serude ɗin waɗa gubawi moola nangi hara nomoro an ala ley o ƴawa e leggal towungal dow hara yimɓe ɓen fof no jooɗi ley oyna ene miɗo surri kami surraki ɗo rentilam sikki dole ke haray himo laba ko feeñi kon kono nder to haray kon nu hay hunde ala ton ko ɗum neɗɗo firugol qur'an anda ɗo ko damiru jamɓu ɗo ko muannas ɗo ko muzakkar ɗo anda ɗo ko lil ghaibi ɗo ko lil hadir hay hunde muɗum a sennidirani a wakkilike moƴƴa goy ndaare e mawɓe men ɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala on yaafoɓe en fuu meɗen janguɓe fuuta seeɗa ko defte cewɗe woni ko adorta nde ɗa yaha ha ɓe na ɓandu men firanama qur'an haray ko fanɗi o akhdari on waynodiri ko fanɗi o hando asmawi muqaddima arrisala ɗon haray a timminiɗe yaha ha woɓɓe yahi toon ha kayina mo dawwana awwal ya sani a gayno e ɗen to fof siraju saliki en to fof ko sakkitoroyta haray ko alqur'an fiyon haray de weli fi hande ko enen ɗo tun goɗɗo ƴettata ɗo qur'an firugol ɗo mino firande on ko Allah daali hara o anda ko honno firirte ko Allah daali kon haray no hulɓini moƴƴa noon ko en wattan hakkil ɓe wawa luga on seeɗa nahaw e sarfo anda ko honno yiltidirta damiruji ɗi man yuti ir rasula wonɗo ɗoftiɗo Allah ko ɓe jelo ko goto kako ɗiɗo damir on koye hombo woni ko yiltiti be anda ɗum ɗon fiilon ko maadi kako mo daari kako amru haraɗa sennidiri ɗum ɗon ko ɗon firongo wawata waloyade sina ɗum haray ngo wawata walade on ɗi noon no wawi hunjade no karamo ko muɗum kadi finiri ɗum noon hunjora noon feƴƴinira noon fala bas haray ellala kono ko ɓuuri ha labbede kon ko be anda seeɗa ko fanɗi e luha on surtout nahawo e sarf ɗon a wawai firoyde seeɗa sina ɗum palje ɗen ɗe ɗuuɗay ton haray moƴƴa noon haray yo Allah yaafo en kono ɓay koɓe maki ko ballihu anni walaw aya yettunanelan hay tawi ko aya goto yalla okke ndin baraji ɗon waman tawalla kala on huccide ɗo sali ɗoftade Allah e nelaɗo makko on fama arsalnaka min nularima yu muhammadu alayhim e dow maɓɓe hafizan ko a renoɓe jokkayɓe ɓe ayna ko on waɗi ɗum ɗo on waɗarno la Allah no newinani en enen wajotoɓen ko Allah ini wama ala rasuli illal bala fo wakinelaɗo si wona yottingol an koya yottingol ngol ko wajibe e hoorema mais noon waɗɗakima ɓe jokkaɓe ɓe ɓe jaɓa la lasta alayhim bi musaytir a laataki ko a wurtaɓe dow ɓe ko ya aynuɓe kaɓe yaari o ɓe waɗi ma ɓe waɗari a wataka ɗum noon afa tukrihu nnas hatta yakunu muminin ene a forçay doola yimɓe ɓen ha ɓe wona julɓe la hidaya to on ko honno pewal ngal ko façon ji ɗiɗi ko hidayatu tawfiq e hidayatul irshad hidayatu tawfiq on hasafa min Allah ɗum ɗon ko immorde Allah amma al irshad on ko ɗum ɗon koye juuɗe men tinningol goɗɗo sa waɗi ɗum ɗo dey no moƴƴi sa acci ɗum ɗo dey haray honno sa acci ɗum ɗo no moƴƴi sa waɗi ɗum ɗo hino moƴƴi sa waɗi ɗum ɗo no boni
tindi gongol ko ni ɗum ɗon hino waɗɗi karamokoɓe ɓe amma non on di jaɓay ma jaɓata ɗum koye juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala mawɓen ɓe maka yo Allah yaafoɓe ko wodani salli gonno ko noddi gongol ko be o yana yimɓe be o yaraɓe juula la an kadi koye a noddu yimɓe ɓen ko udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati l hasana ko ɗum ɗo waɗi wodanma wa jadilhum billati hiya ahsan ko ɗum ɗo wodanma si tawi no ko be goɗɗo forsa nokku go o inni nelaɗo sa sallam innaka la tahdi man ahbabta mamade a wawata fewde omo yiɗuɗago emo falanaɗa walakin Allah yahdi man yasha Allah no fewna kala ummo muyani pewal ngal yo Allah tabintin en hoore pewal si tawi no goɗɗo fewna eno mo yiɗuno ɗum wallahi ala mo nelaɗo sa sallam yiɗanno pewal ngal ɓuuri Aba Talib ɓe falano yo o woni jullo o yanganike nelaɗo sa sallam o yiɗiɓe o teddiniɓe kala ko goɗɗo waɗanta bani adama kon Aba Talib waɗani nelaɗo sa sallam kono tawi Allah muyanamo hidayatul tawfiq on arari nelaɗo waɗi hidayatul irshad on ɓe inni bappa wi la ilaha illallah wul la ilaha hay so tawi ko nde wotere mi heɓa joni no mi waɗira introduction yeeso Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyama o ini asfa'u laka inda rabbi mi tefanoyama ko joomi yo wonu konngol ngol yaltinde wotere pet a seediki ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo rewari si wona Allah goto bappa wowlude wotere pet ta juulu ta horu ta hajju ta zakku yo ɗum ɗo yaltu tun ka ɗengal ma ka hunduko ma kono tigi tigi o inni ana ala millata abai min de komi maayi koye hoore dina babiraɓe an rewgol saɗamo nelaɗo sallah sallam ko wonɗum ɓe wawi ɓe fisi ɓe hucciti ɓe yehi ɓe hoti ga maɓɓe tawi hunde ala ko ɓe wawi Allah muyanari mo pewal ngal ɓe aroyno ɓe inni honno seydna ali aroyni nelaɗo ben am maayi nelaɗo sa san ko ɗum maki wo yaw iroya benma lanni hande kadi kefeero fodde o ma yaari a torantomo Allah yo Allah mo fewnumo si tawi jabaki ɗon ha o laatiki fure sellata ka du'anoɗen kefeero fi honno woni docteur après la mort lanni annabi nuhu alayhi salam o gerdu e ɓiɗɗo makko on jusqu'à la dernière minute ya bunay yarkab mana ko ayyo ɓingel an ko ayyo boobo an mi torikema mi jeejima ƴewga mi jeejima himo jeeja malgré konguɗi sattuɗi bonɗi ko ɓiɗɗo woni wolde baba mum kon ya bunayi kanko o noddiramo konngol ko newi ko ayyo ɓingel an ko ayyo ɓiɗɗo an mi torikema mi jeejima ƴewga kono ngo jaabi o sa awi ila jabalin yasimuni min al ma mi yahay mi soroyaka ngal leggal la kaga felloɗa ngol ɗon dandaylan immorde ndiya ba makko insiste kadi la asimal yawm hande ala hay hunde ko wawi dandude o yamirore Allah illa man rachina kala mo Allah yurmi wonɗo kadi ka nder batoɗo pet wawi dadugol hande ɓiɗɗo on jawari kon ɗum sakiri kon ɗum sakkitori hande kadi wa hala baynahuma al mawj wonari seeɗa tum mororo jeɗe woni hakkudeji majji fa kana minal muhragina o tawa e halkaɓe ɓen fop yolaɓen feppo hande kadi malgré ɗum ɗo fof ko ɓe gerdi kon fof aɗo hewde ɗon annabi nuhu no jeejude ɓaawo ɗum ɗon fof kadi o jeeji ɓaawo o halkede kadi annabi nuhu andi o halkama o fewti Allah kadi ko ɗum andato ngan mawɓe men ko magata ko ɓiɗɗo wela muuso o fewti Allah kadi o inni Allah o yeggiti ko ɓe haldunotoko o inni Allah a fodanno dey wonde ma danda e ɓeygure an nden jon noon ɓiɗɗo an on o halkike a halkimo Allah inni mi yetmino de mi danda de ɓeygure ma ɓeygure ma nden noon na iwɓe ka keeki maɓen ɓeygure ma nden ko ɓe kala ɓen gonɗinɓe ko adduɗa kon ɓe ñaaɗodiri ha Allah inni wo hara a fillitaki ko ɗum woni mana ayon hara a fillaki landade lan fiɓen heferɓe innahu amalun gayru salih o golli gollal bongal noon ha Allah ñaaɗi yeeso o inni wo sa accari landitogol lan fi on ɗon an tigi a tawete joni halketeɓe mo inni Allah mi ɗaɓɓi mi yaafinike conseil deƴƴi few kulotira o jeeya e halkaɓe ɓen ko ha ɗole oɗo wakkilino hattirde e wakkilade ko ɗum annabi nuhu o heɓuno jarrabuyeji molanaɗi o heɓi jarrabuyeji ka ɓiɗɗo o heɓi kadi jarrabuyeji kadi ka sonnajo makko on kadi ko ɗum Allah yewdi en ka suratu tahrim daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata nuhin ko kanko o fuɗɗori ɗon kadi wamra'ata lut annabi ibrahima alayhi salam kankay ko sifa ɗum wonno ko heɓuno kon kanko hanko e baben makko indimi sunnete o tawa e ukkuɓe mo ɓen fof ka nder yiide ɗum no fof o yalde o inni ya abati ko ayyo baba en an ko ayyo boram baba limata abudu ko fi honɗum rewanta o seytaneji ko dafatama sa rewi lorratama sa rewari o jeeji ɗo hande kadi marsari o inni wo honno tertolammin e komi wonno ko sa accari mi warirte kaaje annabi ibrahima tawi marasuwa hande kadi yawmal qiyamati kadi Allah subhanahu wa ta'ala annabi ibrahima interveno yey kanko e Abu Talib ɗa
sabu ko Abu Talib yurmano kon nelaɗo dankiɓe ɓe ñamatano sina tuma nelaɗo nafi ɓe yaratano sina tuma nelaɗo yari ɓe ɗantanako sina tuma nelaɗo huyli Allah inni hoyfinano yey Aba Talib lette ɗen ɓe ƴettoyey kuntum fotay kun e zarra atom hun e yiite jahannama ɓe waɗoya ka ley teppere Aba Talib si o darike ɗon ko ngani makko ni haray woni ko fatata ko oɗo woni hoyfinanaɗo lette jahannama ɗen mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah on dandan won fo moɗon danda mawɓe men wurɓe e fatiɓe e ɓey gureji meɗen nden fo lette aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.